nyata bisa dengan nyata anu sabiasa udah seperti itu kayak sakitunya. Jadi anu menjadi pokoknya yang teh nyata sambil nyata syukuran Allah Subhanahu wa taala ayatin kebarakatan umroh nyata anu nomor hiji nyata saat dengan jana sedekah haul bapakna nyata Bapak Marbur bin Mimain atu nu kadua nyata Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas sahibu bis safari wa antal walifatu fil ahli wal malik wal walad. Allahumma inna nas'aluka bismillahirrahmanirrahim adal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inna nas'aluka an tuqiyya anal arda alaina safara wa an tarzuqna fi safarina salamatan badani batini wal mali wa tubayyana hajja baitika wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika wakabatin munqalabi wasu'il amdari bil ahli wal mali wal waladi wal ashabi. Allahumma ja'alna wa iyyahum ni'mataka wa wa bihim min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna salim ma'ana wafadna wafad ma'ana. Allahumma wa alaika
labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langsung sekarang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Internasional yang berada di Tangerang, Banten. Nah, pagi ini jam 2 ya. Mudah-mudahan kita dikasih keselamatan, kelancaran, kemudahan, barokahan. Allah izinkan kita semua menjadi tamu-tamunya Allah. Kita memimpin 33 jamaah dan saudara-saudara banyak yang mengikuti untuk menghadiri saudaranya yang akan berangkat sore pagi ini. Ada 15 kendaraan insya Allah pagi ini. Boleh dilihatin aja langsung.